reka tubifurize reka tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cyuje umugisha kuri mwebwe mudutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku gicamunsi cya tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe, reka tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko tugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare nibwo Son Excellence Evariste Ndayishimiye yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Dubai, ndetse uruzinduko rwe n'urugendo rwe benshi ntago bagenda baruvugaho rumwe. Bamwe bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi wari wabanje yari yitabiriye ibirori byo gufungura stade yitiriwe Intwari hariya i Bujumbura, ariko abagerageje kugenda bamubona bagaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba ubuzima bwe butameze neza. Rero benshi bakagaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba yarakomereje urugendo rwe mu gihugu cya Dubai agiye gukurikiranwa n'abaganga, mu gihe ibitaro byo mu gihugu imbere yaba ibitaro bya Kira Hospital ndetse n'ibitaro bikuru bya Bujumbura byari bikomeje kugenda bigaragaza yuko uburwayi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bukomeje kugenda bubacanga. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze ndetse n'uburyo amakuru ari kugenda atangazwa, aho bivugwa yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi uburwayi bwe bukomeje kugenda buba amayobera, ariko nanone turaza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi tubabwire amakuru akomeje kugenda avugwamo. Turaza kugenda tureba Prime Niyongabo generali uyoboye ingabo z'igihugu cy'u Burundi, turebe n'uwo bita mu by'ukuri no umugabo mu by'ukuri usa naho ayoboye igisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko ingabo zirwanira ku butaka. Umugabo rero biravuga yuko hagati yiwe na Prime Niyongabo ibintu bikomeje kugenda bisa naho bihinduka. Mu by'ukuri amakuru twabagejejeho ku munsi w'ejo twari twababwiye yuko hari hakomeje raporo ivuga yuko Prime Niyongabo ashaka yuko abasirikare b'abarundi mu by'ukuri pasiporo zabo zigomba kugenda zitangwa muri leta majoro y'igihugu cy'u Burundi, kugira ngo barebe yuko uburyo abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bacika urugamba bajya mu bihugu bitandukanye birimo Canada ndetse n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, mu by'ukuri iyo gahunda yagenda ihagarara. Ubu rero amakuru yamaze kugenda avuga yuko bitarenze tariki ya 12 z'uku kwezi kwa kabiri abasirikare bose b'abarundi bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bagomba kuba bagiye badepoza izi pasiporo zabo, kugira ngo mu by'ukuri barebe yuko bagenda bahagarika igikorwa kiri kugenda kigaragara ndetse kinagayitse kiri kugayisha ingabo z'u Burundi icyo gutoroka igisirikare. Tuza kugenda dukubitira mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, naho tubabwire uburyo ibitendo bikomeye cyane bikomeje kugenda bifata indi ntera. Defense z'abarundi zikomeje kugabwaho za M23 mu bice na Runingu ya Minembwe, naho aho bivuga yuko uru rugamba rukomereje hariya muri biriya bice. Nanone kandi inshuti bavandimwe, tukiri ahangaha mudukunde tuze kwigarukira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, turebe bamwe mu bagabo b'incabwenge bivuga yuko baba bafite umugambi ukomeye cyane wo gukomeza gahunda ya kudeta nk'uko mu minsi yashize byaje kugenda bihoshwa. Murabizi neza yuko umugabo bita Prime Niyongabo izi saha n'ubundi yongeye kugaruka muri CNDD FDD nk'umunyamabanga mukuru, ariko nanone amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri haba hari umugambi ukomeye cyane hagati ya Prime Niyongabo ndetse na Denise Bucumu Nkurunziza, uyu akaba umutambukanyi w'umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza. Bikavuga yuko rero muri gahunda bakomeje kugitegura gutegura muri uriya mujyi wa Bujumbura ndetse n'ibice byinshi by'igihugu cy'u Burundi bitandukanye, kugira ngo barebere hamwe uburyo bakomeza kugenda bacerenjinga ubutegetsi bwa CNDD FDD bukomeje kugenda bunengwa n'abaturage. Tuza kugenda tureba izindi ngingo zitandukanye, turebe umugabo bita Arendi Kumana izi saha wamaze kugenda ajyana na Perezida Evariste mu gihugu cya Dubai, ariko nanone tuza kugenda tureba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu cy'u Burundi wamaze kugenda aherekeza Perezida Evariste Ndayishimiye aho aherereye mu gihugu cya Dubai. Ariko nanone mudukore subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho aho muherereye gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo reka amakuru yacu rero nk'uko bisanzwe tuyatangirire ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agirira mu gihugu cya Dubai, ariko nanone amakuru akagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba yaragiye mu buryo bwo kwivuza. Ibibaye nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo ku itariki ya 25
z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 yitabiraga ikoraniro kaminuza ryasize rishyize ku mwanya w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ndetse iri koraniro risiga Reverien Ndikuriyo ariwe utowe nk'umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe CNDD-FDD. Amakuru akagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero ubwo yagarukaga mu kazi yaje ibintu bitameze neza, ndetse binagaragara ubwo yitabiraga ibirori byo gufungura stade yitiriwe Intwari hariya i Bujumbura, aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri mu mboni z'abitabiriye ibi birori babonaga yuko mu by'ukuri asa naho afite ikibazo. Rero mu ibanga rikomeye cyane amakuru yamaze kugenda atangazwa n'ibitangazamakuru birimo Actualité.cd, harimo ibitangazamakuru birimo SOS Media ndetse na African Intelligence, nuko bikomeje kugenda bigaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri cas de force majeure, bishobora kuza gutuma n'ubundi ubutegetsi bw'abadede bwongera kurimbuka. Hari abavuga bati CNDD-FDD ntabwo ikwiye kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, abandi bakavuga bati ntabwo bikwiye yuko CNDD-FDD yava ku butegetsi, ariko nanone ukurikije crise financière ikomeje kwibanda muri iki gihugu cy'u Burundi bigaragaza yuko ubu butegetsi bw'abadede n'abaturage nabo ubwabo bakomeje kugenda mu by'ukuri barambirwa ibikorwa by'iri shyaka. Amakuru kandi akomeza kugenda agaragaza yuko nanone hagati y'abadede hakomeje kugenda hagaragaramo ibibazo nyuma yuko izi saha hataramenyekana ugomba guserukira iri shyaka rya politike mu matora ateganyijwe mu mwaka w'2027, aho bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda atakarizwa icyizere yaba mu bagumyabanga ba CNDD-FDD ndetse n'abaturage b'abarundi. Bigaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ukurikije ibikorwa bye ndetse n'uburyo yagiye atageza ku baturage ibyo bamutoreye, biravuga yuko rero icyizere gikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda agitakarizwa. Nanone kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakagaragaza yuko uwo bita Gervais Ndirakobuca ndetse n'uwo bita Prime Niyongabo harimo uwakabaye ari umukandida, ariko nanone bakavuga bati kereka bose atari abadede. Ariko nanone ku rundi ruhande irindi shyaka rya politike ririmo ishyaka rya Seneri ndetse n'ishyaka rya Iprona, ngira ngo murabizi neza ko harimo umugabo bita Agathon Rwasa mu bihe bitandukanye ukomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe yahabwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ashobora kugenda aseruka akaba mu by'ukuri yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone bikagaragara yuko uburyo CNDD-FDD yamaze kugenda ifata ikibanza kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri biravuga yuko abadede ubutegetsi bw'abadede butazigera buhangurwa uko bushobotse. Ari nayo mpamvu bigaragara yuko mu gihe ubu butegetsi bw'abadede bwakomeza gufata ingoma muri iki gihugu cy'u Burundi, kubana igihugu cy'u Burundi kiva mu bukene cyangwa se kigira iterambere mu by'ukuri bizagorana, kubera yuko mu myaka igera kuri 6 Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ayobora iki gihugu cy'u Burundi. Mu myaka 6 Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ayobora iki gihugu cy'u Burundi, nta gikorwa kiri ku rwego rw'igihugu aramurika kereka stade bitiriye Intwari nayo yaravuguruwe. Urebye uburyo yavuguruwe ntago wabona yuko ari stade iri kuri standard nkuko tubona izindi stade mu karere, nkuko wenda abadutega amatwi niba mujya mukurikirana amakuru yo mu gihugu cya Uganda, muzi Hoima Stadium mu by'ukuri imaze kubakwa mu ntara ya Hoima, muzi ku butaka bw'igihugu cya Kenya amastade ahari, muzi Tanzania, muzi mu Rwanda Amahoro Stadium. Wareba ugasanga mu by'ukuri mu myaka 6 Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri amaze ku butegetsi nta kintu na kimwe gifatika arahereza abarundi. Amakuru rero mu by'ukuri yandi dukomeje kugenda twakira nuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu gisirikare cyiwe cyangwa se muri iki gisirikare cy'abarundi naho bivuga yuko rukinga babiri. Ku munsi w'ejo twe twabagejeho amakuru avuga yuko harimo ruswa zikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi, aho bamwe mu basirikare bari kujya ku rugamba ku butaka bw'igihugu cya Kongo bari gutanga ruswa. Bamwe bakavuga bati twebwe turatanga ruswa mu nzego nkuru za gisirikare ntitujyanwe ku rugamba. Ubwo bivuze ngo abatari kujya ku rugamba ni abafite amafaranga, ni abafite ruswa yo gutanga. Abayafite rero mu by'ukuri bo nibo bibere ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, baratuje baratimaje, ariko nanone abandi barimo baragwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ikindi kandi gikomeje kugenda giteza inkeke ni ibiziga by'abasirikare b'abarundi bikomeje kugenda bishengukira ku misozi mu bice bitandukanye muri Nord Kivu na Sud Kivu mu ntambara ingabo z'u Burundi zikomeje guhanganamo n'inyeshyamba za M23. Ku munsi waje twe twababwiye abasirikare bagera kuri 80 b'abarundi baguye muri Runingu, ariko aba basirikare bose uko bakaguye ku rugamba nta numwe wigeze ataha, bose baracyari aho ngaho ku misozi
mu by'ukuri barandaraye bari ku misozi. Ibi rero ni ibigaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye indangagaciro ndetse n'ubutwari bw'abarundi yamaze gusa naho abutakaza, kugeza aho umusirikare atabara akajya ku rugamba ndetse yanaraswa ntihabe gukurikirana ikiziga kiwe ngaze ashingurwe mu cyubahiro nk'uko izo zikwiye kuba ari imihango igomba gukorerwa umusirikare by'umwihariko waguye ku rugamba ahatanira cyangwa se ashaka ubusugire n'umutekano bw'iki gihugu. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko kandi mu gitondo amakuru yagaragaraga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Dubai na madamu wiwe, benshi bagaragaza yuko mu byaba bimujyanye harimo no kujya gushaka ubuvuzi bwisumbuye, mu gihe mu gihugu kiwe yari amaze iminsi azenguruka uburwayi afite mu by'ukuri budafite ubuvuzi. Inshuti bavandimwe, turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, ariko nanone tutitaye ku bikomeje kugenda bivugwa ku buzima bwite bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, turaza no kugenda tureba hariya mu gihugu cy'u Burundi bimeze bite kubo yasigiye ubutegetsi. Amakuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwe ashobora kuza kubusoza nka Lieutenant General Adolphe Nshimiyimana. Uyu akaba ari umusirikare ukomeye cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi waje gupfa mu mwaka 2015. Turaza kugenda tubabwira impamvu ndetse n'igereranywa rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda akorerwa. Nanone kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abadakunda uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bagenda bagaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngukurikije uburyo uburwayi bukomeje kugenda bumugaragara ashobora kuzashiduka agiye mbere ye ya Bunyoni, nk'uko General Bunyoni afungiwe Igitega ndetse akaba yarakomeje kugenda asaba imbabazi zikomeye cyane, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we akagenda mu by'ukuri agaragaza yuko nta mbabazi akeneye kuba yagenda amuhereza. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, ariko nanone tukiri ahangaha tuze kureba amakuru akomeje kugenda avugwa mu gisirikare cy'u Burundi, turebe amavugurura akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye aba yasize akoze. Tuze kugenda tureba intambara ishobora kuza kuvuka mu gisirikare cy'u Burundi hagati ya General Prime Niyongabo ndetse n'abasirikare biwe, nyuma yuko yasohoye ultimatum cyangwa se yamaze kugenda asohora ibaruwa isaba abasirikare bose b'igihugu cy'u Burundi bafite amapasiporo kugeza ku itariki 10 kuba bamaze kugenda bazidepoza muri etat major y'iki gihugu cy'u Burundi, ariko nanone akaba ari passport ordinaire cyangwa se pasiporo y'umuntu ku giti kiwe, ari pasiporo atari pasiporo y'akazi. Ndetse ibi bikagaragaza yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi bari basanzwe bafite umugambi wo gutoroka igisirikare cy'u Burundi, bikagaragara yuko bamaze kugenda bagirwaho imbogamizi n'ayo mahitamo cyangwa se n'icyo cyifuzo gikomeye cyane cyamaze kugenda gishyirwa hanze n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Turaza kugenda tubabwira nanone icyo bita corruption cyangwa se igiturire mu rurimi rw'ikirundi gikomeje kugenda kigaragara mu gisirikare cy'u Burundi mu kugira ngo hatoranywe abagomba kujya ku butaka bw'igihugu cya Kongo guhangana n'inyeshyamba za M23. Benshi biravugwa yuko bari gutanga ruswa kugira ngo batajyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, abatayafite akaba ari bo bari kwisanga bajya guhangana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Turaza kugenda tureba raporo ya Loni yamaze kugenda ishinze igihugu cy'u Burundi yuko cyaba kiri gukorera sabotage impunzi z'abakongomani zahungira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko kugeza izi saha leta y'igihugu cy'u Burundi ikaba yarakomeje kugenda isabwa yuko aba baturage bakingurirwa umupaka wakavimvira bagasubira ku butaka bw'igihugu cya Kongo, cyane cyane yuko aho bahunze intambara hamaze kugenda ahagaruka amahoro. Tukiri aho ngaho turaza kugenda tureba amazina akomeye cyane, turebe amakuru avugwa mu butasi bw'igihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko General Niyombare usanzwe amaze igihe kinini mu buhungiro bw'iki gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi mu minsi itari mike bashobora kuza kumugarura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi akagezwa imbere y'inkiko, mu by'ukuri akaburanishwa nk'uko leta y'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda igaragaza cyangwa se isaba leta y'u Rwanda yuko mu gihe mu gihe leta y'u Rwanda yaba isa naho icumbikiye abasize bakoze ibyaha ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, leta y'u Rwanda ifite gufasha leta y'u Burundi kugira ngo barebe uburyo hagenda hatangwa ubutabera kuri abo bose bivuga yuko bagiye bakora ibyaha yaba ku mpande zombi. Turaza kugaruka ku buzima bwo bita Rabine, ngira ngo muramuzi n'umwe mu banyamakuru bakoraga ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko mu kwezi kwa 10 ubwo yageragezaga kugira uruzinduko ku butaka bw'amavuko aribwo butaka bw'igihugu cy'u Burundi yaje kugenda
ashimutwa mu buryo bukomeye cyane. Ubu rero amakuru avugwa ku buzima bwiwe nayo turaza kugenda tubabwira uburyo twayatohoje, gusa ikiriho cyo nuko bamwe bemeza yuko ashobora kuba ari mu buzima, abandi bakavuga yuko ashobora kuba yaramaze kugenda agandagurwa n'urwego rushinzwe ubutasi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ari rwo CNL. Nibyo reka turebe rero amakuru guhera mu gitondo cya kare. Twakomeje kugenda tubona amafoto acicikana agaragaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko ashobora kuba ari muri cas de force majeure cyangwa se ari mu bihe bidasanzwe. Amakuru rero akagaragaza yuko son excellence Evariste Ndayishimiye mu gitondo cya kare yazindutse agirira uruzinduko i Dubai ndetse na cortege cyangwa se abamuherekeje, ndetse asiga anasezeye ku banyagihugu ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport giherereye hariya i Bujumbura. Abenshi rero baravuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arimo arakora ubutembere ku bijyanye na diplomasi by'umwihariko hagati ye n'igihugu cya Dubai, ariko nanone abandi bakagaragaza yuko yaba agiye mu buryo bwo kwivuza kubera yuko haciye iminsi hagaragazwa amakuru ku mbuga nkoranyambaga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba afite uburwayi mu by'ukuri yaba yaratewe n'amarozi yagiye ahabwa by'umwihariko na bamwe mu barwanashyaka ba CNDD FDD. Turaza kugaruka kandi nanone tubabwire yuko akutaha umwaka w'ibihumbi 2027, ariko nanone ntago mu by'ukuri bari banzura ngo ninde ugomba kuzabaserukira mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi zisaha ari we Perezida Evariste Ndayishimiye atakiri mu bahabwa amahirwe yo kongera guhabwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Tuza gukubitira muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi, tubabwire umwuka uburyo uhagaze, turebe amakuru y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko bw'iki gihugu cy'u Burundi bavuga bati iki cyari cyo gihe gikomeye cyane cy'abashaka gukora kudeta kugira ngo bafatirane umukuru w'igihugu cy'u Burundi akiri mu gihugu cya Dubai, ariko nanone benshi bagakubitira agatoki ku kandi bavuga bati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakinnye diplomasi ikomeye cyane muri iyi minsi, aho yongeye kwigarurira imitima ya benshi ndetse akongera kwigarurira umubano wa Reverien Ndikuriyo bigaragara yuko yaramaze kugenda agumuka. Ubu rero bivuze ngo ni nko kurindisha igisambo niba Perezida Evariste Ndayishimiye yarafashe icyemezo akongera kugira umugumyamabanga mukuru cyangwa se umugaba mukuru uyoboye CNDD FDD, reka nkoresha iryo jambo cyangwa mvuge chief coordinator wa CNDD FDD ari we Reverien Ndikuriyo. Izi saha rero bikaba byamaze kugenda bigaragaza yuko ari we mu by'ukuri urongoye uyu mugambwe, bivuze yuko pressure ikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendaga agira mu by'ukuri isa naho yamaze kugenda igabanuka, kubera yuko mu gihe Reverien Ndikuriyo yarakomeje gahunda ye yo kugaragara yuko yopoza bimwe mu bitekerezo bikomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendaga afata, ni nako umwuka wo kugaragaza yuko kutavuga rumwe n'ubutegetsi wagendaga wiyongera. Muranabizi neza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratangiye kujya ashinza uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ibikorwa birimo igiturire cyangwa se ruswa, ariko nanone igikomeye cyane yagendaga amushinza byari kugenda hagaragara gukorana kwa Reverien Ndikuriyo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo umugabo uri mu buhungiro ari we mu by'ukuri General Niyombare, no gukorana na Red Tabara. Ariko bizi saha ko yarongeye kugarurwa icyizere cyo kugaruka mu badede ndetse akaba n'umuyobozi w'iri shyaka rya CNDD FDD. Ibi ni bigaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye yaba akomeje kugenda akina diplomasi ikomeye cyane, ariko nanone akavuga yuko mu by'ukuri yaba ari amezi asigaje kugira ngo akomeze ayobora iki gihugu cy'u Burundi, kuko mu mboni z'abadede, mu mbona kazoza z'abadede ntago Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri agaragaramo. Nibyo rero turaza kugaruka ku ngingo nyinshi, ubwo turakubitira nanone mu burasirazuba bwa Kongo tubabwira uburyo bizindutse mu ntambara ikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 zizindutse ziraswaho ibisasu bikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi, ariko nanone tuze kugenda tureba amakuru ajyanye n'impunzi z'abakongomani zirara ku butaka bw'igihugu cya Kongo zimaze iminsi zisaba yuko zarekurwa zigataha, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akanga kubarekura kubera yuko ategereje inkunga ashobora kuba yagenda ahabwa n'ishami rishinzwe impunzi mu muryango w'abibumbye. Ibyo byose nibyo turi buze kugenda tubarambura cyangwa tubabwira, ariko namwe mukira aho ngaho icyo mukwiye kudukorera kandi dukwiye kubona cyanyu ni subscribe, ni like, ni share. Mu by'ukuri ibi biganiro byose tugenda tubagezaho bikabageraho gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo rero amakuru azindutse muri iki gitondo biravuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi guhera ku munsi w'ejo yiriwe mu bitaro byitiriwe Tamim bin Hamad hano mu gihugu cya Dubai,
aho bivuga yuko uburwayi bwiwe bwakomeje kugenda bukurikiranwa mu buryo bukomeye cyane, ndetse bimwe mu byo yagirizwa cyangwa mu byo ashinzwa kuba yabarwaye harimo na heart attack cyangwa se kugira ikibazo cy'umutima, nk'uko bimwe mu bitangazamakuru birimo actualite.cd byaje kubyandika, ibitangazamakuru birimo SOS Media, ibitangazamakuru kandi birimo African Intelligence byakomeje kugenda bigaruka kuri ubu burwayi, bikagaragaza yuko rero muri iyi minsi ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byaba byariyongereye, mu gihe yakomeje kugenda agira pressure ikomeye cyane yuko CNDD-FDD cyangwa se Reverien Ndikuriyo yagira uruhare mu kuba yagira umugambi wo kuba yamukura ku butegetsi. Ikindi kandi andi makuru agakomeza kugenda agaragaza yuko yaba yararozwe. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bikagaragaza yuko hari igihe yaba yararozwe, akaba ari byo byahise bituma n'ubundi uburwayi yarasa naho afite bwarongeye kuzamuka, bukaba izi saha bwaba aribwo burwayi afite butamworoheye. Ibyo rero bikagaragaza yuko bikurikije ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi akomeje kugenda agaragaza, yaba ubwo burwayi, yaba kugerageza gushaka kuba gashoza ntambara ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse anagaragaza ubushotoranyi mu mvugo ze, benshi banatinya kuvuga yuko ari ingunguru irimo ubusa, kuko iyo RDF avuga arayizi, imirwanire yayo arayizi, ariko mu by'ukuri akarengaho akajya gushaka kuba impamvu yuko intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi zongera kwaduka. Ibyo rero ni akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira aka karere, by'umwihariko tugaruka mu gihugu cy'u Burundi tukababwira